Pamirsa metatah utawi mepandes, pindah ke silih tunggil, upacara manusayatnya, sani ketah kelaksanayang majeng sani sampun munggah de truna. Upacara puniki meduai tetuak ngeret angga sarira, sani ketah ke bausang sat ripu. Metata utawi mepandes, kemargiang majeng sane sampun munggah dahe truna. Sekadi sane keuningayang, sejeroning ring kesan upacarayatnya, anak alit sane sampun munggah dahe truna, presida kecingak saking angganipun. Anak istri, minakadi sampun ngawit menstruasi, saha sane lanang, minakadi suaranipun sane nyansan ngerem. Tetujuan saking upacara puniki manut ring sastra agama Hindu, wanta ngeret meseh, sane wenten ring angga sarira sang sane mepandes. Metata mawit saking kruna tata sane artos ipun pait. Metata kemargia ring nenem untu sane ring duuran, sane kepait ring 3 pinake pratiwimbe sedurung kelanturang antuk ngasahang untu. Upacara puniki taler kebawasang meduwe tetuek sejeroning urip umat Hindu, inggian penincap perilaksana mangde manadaos manusia sujati, sane meduwe wiwe kejenane, turnenten keluput antuk satripu. Metata taler pinake sodharma yayarene ring anak alit ipun, sajeroning nuntun mangde ipi anak nemonin pemargi mangde presida dados manusia sujati. Juliana, Bali TV.